volám sa Ivana Šandrová, mám 17 rokov a som z Košic. Myslím si, že som to dlhé nadanie zdedila po mame. Pardon. Every day I sit and ask myself, how did you slip away? Something whispers in my ear and says that you were not alone, for I am here with you, though you're far away. I am here to stay, and you were not alone. Ilano, zpíváš to někomu? Preložím otázku, či si to už niekomu spievala? Áno, Áno? áno. Pokračuj, Ondrík. Ano. A ty ti řekli, že to je dobrý? A hovorili ti, že či je to dobré? Takže sa im to páčilo. Hovorí, že sa im to páčilo. Aha. A byl to někdo z rodiny? Bol to niekto z rodiny? Nie, Ne. A kdo to byl? Kto to bol? kamaráti. The Friends. V tom případě je všecko v pořádku, ale za mě nepostupuješ, protože mně se to tak úplně trošku nelíbilo, na rozdíl od jejich kamarádů. Na rozdiel od tvojich kamarátov sa to Ondrovi nepáčilo. Ja mu rozumiem. Aha, dobre. Jolanka, takže Ondro povedal, že nie. Na mě to působilo, jako by mi volal operátor. To je takové to, jak to zvedneš a říkáš, už nikdy vás nechci slyšet. Jolanka, nikdy nespievaj tieto veci. Absolútne nevieš o speve nič. A trochu sa usmej, život ide ďalej, normálne Tak bude z poďme. teba... Čo študuješ? Cestovný ruch. No, tak bude z teba perfektný cestovný ruch. Čau. No, ďakujem, Dovi. Ahoj. Eva s ním boli strašne takí. Neviem, ani takí sympatickí, proste mi neboli... Nie, podľa mňa veľmi dobre vedel, že mu rozumiem, len zo seba robil debila, keď tak môžem povedať. A co Eva? Ona bola akože trápna podľa mňa, keď sa otočila, neviem, či sa mi vysmiala, alebo neviem, ale... Nie každý zaspieva Jacksona ako on, lebo nie každý má taký hlas, ani podľa mňa v živote nebude mať taký hlas ako on.